Ove godine obeležavamo prvi mali jubilej, 5 godina dodeljivanja ove nagrade, koja je za kratko vreme stekla ugled i značaj važnog priznanja u našoj kulturi. Upravni odbor Službenog glasnika odlučio u julu 2008. godine da ustanovi nagradu Desimir Tošić, koja će podržati stvaralaštvo u oblasti publicistike, sa ciljem da afirmiše osnovne humanističke i demokratske principe za koje se svojim radom zalagao Desimir Tošić, a koji su u osnovi svakog istinskog stvaralaštva. Nagrada Desimir Tošić, kao što znate, dodeljuje se u 2 kategorije. Za najbolju knjigu iz oblasti publicistike, objavljenu u prethodnoj godini, i za najbolju kolumnu, feljton ili seriju tekstova koji su objavljeni tokom minule godine u štampanim i elektronskim medijima. Imam čast da vas sve pozdravim i da saopštim da je nagradu za publicistiku za 2012. godinu, nagradu Desimir Tošić, dobio Igor Marojević sa svojom knjigom Kroz zla. I čestitam u ovom priliku kasnije lično. Reč je o zbirci veoma pažljivo odabranih eseja iz bogatog autorovog opusa sa kojima se otvara mnoštvo različitih pitanja i tema iz našeg miljeja, bez ambicije da se na njih da konačan odgovor. Umesto toga eseji dopuštaju i podstiču čitaoce na razmišljanje, pa čak i na dopisivanje sopstvenog iskustva vezanog za naznačena pitanja. Izbor tema je raznolik. One se kreću u rasponu od ličnih autorovih iskustava koja bi se mogla dogoditi ili se dešavaju svakome od nas u susretu sa domaćim institucijama, pa do tema koje imaju univerzalniji karakter kojima se zadire u oblast odbrane slobode i prava pojedinaca i grupa. Knjiga su nametnula svojom nenametljivošću. To je, ja mislim, njen najvažniji ili možda najupečatljivija karakteristika. U njoj autor ne otkriva velike istine, niti sugeriše čitaocu da usvoji njegov pogled na svet. U tekstu nema ili je teško primetiti ideološku obojenost i teško je prepoznati da autor zagovara neku političku opciju. Nasuprot tome, lako je uočiti da zastupa onu vrstu ponašanja i onu vrstu ljudi koju na jednom mestu naziva bezlobiva, moralna, skrušena i neagresivna čeljka. U gotovo svim esejima autor se dosledno obračunava sa agresivnima i onima koji se diče svojom moći, a istovremeno ispoljavaju aroganciju i neznanje. Na kraju treba izdvojiti još jedno važno obeležje ovih eseja. Gotovo svi ukazuju na paradokse društvenog života. Sam autor kaže da paradokse čine osnovno obeležje naše stvarnosti, pa se može očekivati da Igor Marojević na radost čitalačke publike nastavi sa pisanjem ovakve vrste eseja, što ja duboko preporučujem, kao što preporučujem vama da pročitate njegovu knjigu. Znači, meni je rečeno da se ne zna, da se neće znati ko je dobitnik nagrade do samog uručenja i da za svaki slučaj spremim neki govor. Pa ja sam nešto ovako spremio, ništa konačno i pretencijno. I to je govor koji ima naslov kako da svi budemo nacionalisti. Znači, u mom mišljenju, pisac koji nema ambivalentan odnos prema nagradama, on baš nešto i nije neki pisac. I mislim da takav jedan pisac razmišlja o tome koju nagradu da prihvati, a koju da odbije. A što se moje neznatnosti tiče, mislim da je bitno po kome ili čemu nagrada koja se nudi nosi ime. Sad, ja sam našao jedan zanimljiv citat iz jednog intervjua Desimira Tošića. Kaže, ovde, ako imate suprotno mišljenje, to nije vaša vera, mišljenje ili nesposobnost da saznate istinu, nego ste plaćeni. I jedino tako možete da mislite drugačije. To pokazuje snagu i vrednost vere ili uverenja ovde. Naime, ako vi stvarno verujete, onda dozvoljavate i drugima da veruju. Znači, dakle, da ova sredina koja ne veruje, ovde niko ne veruje, samo je novac u pitanju. To pokazuje nivo društvene svesti. Kad bi svi bili nacionalisti kao kakav je bio Desimir Tošić, ja mislim da ne bih imao ništa protiv da, ne samo da svi Srbi budu nacionalisti, nego i da bih možda razmotrio mogućnost da ja sam to postanem. I hvala Desimiru Tošiću i hvala članovima žirija i last but not least, hvala Dragani Nikolić. Ja mislim da je
napravila vrlo adekvatnu koricu i estetski i u smislu značenja, to jest da ona ilustruje srž ove nagrađene knjige. Danas nema novina koji nemaju 4 kolumnista. Od onih koji pišu po principu fontom Helvetika 9 po neprijatelju Pali, do onih koji, a većina je takvih, to pišu u skladu s onom starom piroćanskom izrekom: nemam si podaci, nemam si sagovornika, će si sklepan komentarče. Sve suprotno od ovoga su autori koji su se našli u užem izboru. Ja im svoj trojici čestitam, neko je morao da pobedi, naravno, i s punim pravom laureat za ovu godinu i za kolumnu je, pa sad idemo pauze da dam kao dramatika, Slaviša Orlović. Iz obilja prošlogodišnje produkcije Orlovićeve kolumne izdvojilo se kako analitičnošću, tako i kritičkim odnosom prema aktualnim društvenim događajima i pojavama. Kritičku distancu koju Orlović ima prema svim akterima ovdašnje političke scene saopštava upečatljivo, bez ostrašćenosti i isključivosti. Uprkos tome što veoma često koristi ironiju i sarkazam, bar u onoj meri u kojoj junaci njegovih kolumni to zaslužuju, autor nikada nije zajedljiv i trudi se da razume i one ličnosti čije postupke ne opravdava, kao i one pojave i fenomene o kojima ima negativan stav. Ja imam višestruko zadovoljstvo danas, najpre što dobijam nagradu od najbolje izdavačke kuće s nekoliko godina u Srbiji, jedna od boljih u regionu, zato što dobijam nagradu od članova žirija koji su i sami kolumnisti i javno deluju kao javni intelektualci, zato što se prijatno osjećam u društvu dosadašnjih laureata, ali najdraže mi je ipak i najlepše u svemu što nagrada nosi ime Desimira Tošića, jednog velikog intelektualca, jednog velikog borca za slobodu i jednog velikog gospodina. On danas možda više nego ikad zrači kao svetionik i što su dani tamniji, njegova svetlost je jača i veća. No, prošlogodišnji laureat nagrade Desimir Tošić je Marko Somborac. Kao što sam rekla, ta nagrada nosi sa sobom i objavljivanje knjige, te nam je posebno zadovoljstvo da upravo danas predstavimo knjigu prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Marka Somborca, koje je zaista jedno luksuzno i interesantno izdanje Blic stripa ukoričeno sa sve opisima toga kako su Markovi stripovi nastajali. Tokom poslednjih nekih, rekao bih, decenija pojavljuje se i neka vrsta stripa koja je vrlo blizu žurnalizmu. I Marko Somborac je jedan od ljudi koji to radi u našoj sredini, jedna gotovo pionirska stvar, i zbog toga mislim da je jako bitno da je on, da je njegov rad na neki način primećen i da je ovim priznanjem poentiran taj napor kojeg on mora da ulaže svakodnevno, s obzirom da kao kolega strip crtač znam otprilike koliki je to posao baviti se kontinuirano stripom iz dana u dan, i koliko je tu potrebno ne samo rada i discipline, već i neke vrste duha koji ne sme da vam da vas izda da biste stvorili narednu epizodu. Evo da kažem, ako mi ne pretendujemo da uzimamo leba kolumnistima, ali eto, tako se pogodilo, jer i to je naš posao da i dnevna karikatura i dnevni strip, da gledamo stvarnost oko nas, da pokušamo da objašnjamo aktuelnosti, neko naše viđenje šta nam se dešava, i tako desilo se da smo u sličnim konkurencijama, još malo pa će više stripova da pobedi u ovoj konkurenciji nego kolumnisti. Da se strip nagrada. Da, ili možete da izdvojite samo jedni za stripove. Nešto kažem oko ove knjige, vidite kako je napravljeno, ukoričeno, to je neki omaž ko je ranije pratio i skupljao stripove ukoričenim stripovima, pa smo napravili tako. To je otprilike sve što ja verujem da vredi ovim Blic stripovima od 2005. do 2012. kad je krenulo da izlazi. Ima još i nekih specijala i postera i naslovnih i sve u vezi Blic stripa, što sam smatrao da vredi sam ubacio tu. Ima i
što ja volim da vidim kod drugih autora, proces nastanka stripa, ima nešto što niste mogli da vidite, neki predlozi za igrice, predlozi za humoristički dodatak ili tako nešto, tako da ja mislim da će ljudima ovo biti zanimljivo.